Ngabe uNkulunkulu ungiphumelelisile yini? Ngabe uNkulunkulu uyivile yini imithandazo yami? Emagama lacisha benje akhulunywa ingceku ya-Abraham ngesikhathi ibona Rebecca lebeyimfunela umfati wendodana ya-Abraham lo Isaac. Ngesikhathi ibona le tendo taRebecca tatihambisana nemthandazo wayo, yabuta ukuthi ngabe ngibona impumelelo yini. Ubotse ungathandaza sihlobo sami bese uhambe uhle ubuka kuthi ngabe akusiko yini lokhu lengike ngakuthandazela nakho. Utawumangala mase ubukisisa ukuthi embi kwakho kunempendulo yemthandazo wakho. Nasi ngwaselisuku sakavuka uhle silive laNkulunkulu lophilako, nale livi liyaphila nawe litakuphilisa. Asihlephulelane kuye Jona sahluko 1 masifunza lo verse 8. Bayambuta Jona, ngubani yena lona losibangele yonke lenhlupheko? Uyabona, njalo kwaba khona inhlupheko kunembangela. Kwaba khona lokusiphithiphithi nje. Kungenteka wena ucabange ukuthi nguwe, noma kulokunye ucabange ukuthi ngunangi losembi kwakho. Ungaze ushaye umuntu lokungakafanele umshaye, udube umuntu lekumele ungamthubi, ukwatele umuntu lebekumele ungamkwateli. Kuhle kubuta kuthi kubangwa yini lokhu. Masiya kuverse 11, libhayibheli lithi ivunguvungu sachubeka sahusha ngemandla aze lamatilosi athi sitakwenda njani-ke ngawe kuze lesivunguvungu sibenze. Babuta Jona ngoba sebevile ukuthi ubalekela uNkulunkulu. Bathi sende njani ngawe kuze kube nekuthula Nkosi yami kuleli khaya, kuze kube nekuthula kuleli bandla, kuze kube nekuthula kulomango. Kuhle ukuthi buta ukuthi simele sente njani, ngoba phela bese bathandazile. LiBhayibheli liyasitshela mawuchubeka ukuthi laba ekunene bachubeka bagwedla kabuhlungu bazama kuphephisa Jona. Kepha ngicela nje ukuthi unake nakho, njalo mawubalekela kwenda lokufunwa uNkulunkulu utayithola imikhumbi yekukusita ekungendini intsandvo yaNkulunkulu. Futhi utabathola abantu labatakusita ekungendini intsandvo yaNkulunkulu, labatawubona kufanele ukuthi bangakwendi lokungumyalo waNkulunkulu. Futhi lokunye utawuthola nemali letakusita kulolo hambo lwakho lwekungendi intsandvo yaNkulunkulu. Kepha nakule kumele unothise ngako ukuthi hayi man, yini ngathi ngidukile akakunakanga Jona. Noma imali ingaba khona, kepha ngeke ufike sephethelweni. Tindwo titabophelela endleleni. Jona phela wabhadalela luhambo wamosha imali, kepha akafikanga ekugcineni, akakutholanga konke labeka kubhadalele. Mase ubona tindo takho ngathi tiphike kuphelele endleleni, tiphike kuphelele eteni, ubocaphela. Kungenteka uzama kubalekela intsandvo yaNkulunkulu. Angigcineke ngekuthi emva kwekuthandaza nasemva kwekugwedla kamatima likhambe azange libe khona Jona angakaphumi emkhunjini. Kungenteka sewuzile kanengi, wathandaza kanengi, ake sewubute ucalate utibude, hayi man, kanzi yini lena lenguJona la? Ngoba angeke Jona asekhona kube nekuthula, kube nekuphila. Kwangathi uNkulunkulu ngamoya wakhe wekwembulela angakuniketa le direction kuthi kumele ngende njani nyalo
kuze kube khona kuthula. Amen.